Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kipat ba nong song kapu jong Jilla Meghalaya bat Assam. Kiba kentum nanduk ki Khasi, ki Garo, ki Rabha bat ki Asmis, haka katwetrik unaitung araja apusan. Kilawan poi hadu arbas haplau ke office u Deputy Commissioner na kebenta berwan yakendu ya u Deputy Commissioner jong ke West Khasi District u ba Garot LSN Dykes. Yaki pat ba jong ki lai pulai tili ki shnong kathan kershai umkiam lembat yaki arpo tili ki seng bapera-per layalam da ka Assam Meghalaya Joint Protection Committee haringkat kinongalam jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People hakabala IT ru yakador khas how Deputy Commissioner halor ka jing persha jong ki banshna yaka kulsi dam project nakaliang dini di pagba jong ka kain kershai ukiam bahab samota jong ka Assam Meghalaya hadin ba nilai ka akare jong bunai jong ka ba ki argut si amdon borom jungi Sri Konrad ke sama di Indo Biswa sama di amdon borom jong ka Assam ba bila perno kita CM level ada meeting ke ba long for dispur dan kata meeting anda ila pelaj atau ila kai kubur iong ba nakaliang juki ila dap pandia keren suku jumut hakaba tin satu tray dan tin sapan jumut na pagba ban tray ya kadeka sulsidam project hoy kanega sulsidam project kam isu ka badang kumai kadek isu balarem ha hakaba barang imbakla arpus namu mensua kalau iya, hakaba ka bermak terbut hatu kor kamu terbutrai dan rei dak jing ya hi ane di persya jong pajba jong kate katai de kala sange no dan rei manda hadin ha kisnem hajar kan dulu kala wan biang ketuga project hakaba ki officer baki hikmat wa ya pagba bangkin pediang yang tak project dan rei ha to por penong biang gaji ki bak kala sange na dan rei data ha to ka after ha bagi ngut ki siam bodon juni ila penpau tengi pun pagba ngla sno kelas guna ba balai ba habaki nong khmat kilai i ba barot sikita ki pagba juni ila ya persya na kapor dan rei ha to benta pade iklim persengap dengan iklim la hakaban pensangan nak sundan dan ban cancel nak sundan yang projek keba la ngurun terrekam kita yang ini nak kalian jumpa pajba mengilewang tak kesini ne ban minggu akan kami merendam lembah jung isi jong West Khasi bain terpoy yang ketika kami merendam sematu si merendam ini senang ba siam pun aino kan ka collection smart ini pajba ba ya ketika project dan ketika jin pentre de berpersane no sundan kenang ba di pajba juni di basang basa ketika kinung imsu kata jin snow atatin nomor ba pilih i babaro di pajba di basang basa ketika thai detan di batu tiba ulong ki nongrep ba imja sni tanda ka ba belasni de kanong ka ke ba kaba pensitom akila na ban kin lisa sendiri jaka bertengong ke kaba mengi kum pajba nimla ban mutur. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.